Ebeneza naniwe webare mukama webare kundinda webare mukama webare Ebeneza naniwe 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 Ebeneza Ebeneza oh naniwe Hallelujah Amina naniwe yo yatembera itimwe hanga urireje ndireje arire kurunji ukamasimwe sima munonga tendereze amina kama nakunda nayo nakukunda nakwachira fata mukati kama ninzire mukamarinzi choma wachireta Ebeneza oh nani akono kamwe nenda yakando mwo yatembeje kusima mtine muhe nizima Yesu aha abo kunkunda ninjiranti webare Yesu okankunda tashemeire tashemeire nikusima nikusima tinde muhero nzima Yesu abo kunkunda ninjiranti webare Yesu okankunda tashemeire Obugaranganyu bitama club yumbipa akatukunda tashemeire warai mazima otubuka himoje weka watukanga kanga ndiyo chiyanja byafura noho zariro aho narugire bashenkuru bakaruga kabare amwisi yego barugayo baza rukungiri ko baruga rukungiri ze yaruga rukungiri yaza foto looking for greener pastures bene bakweto hasebo banyita ariho Justus Rugo ariho Justus hati icyo cyo kwisenu bacetachi ejini bageta ni guitar aza type ya guitar bakweta mu acoustic guitar acoustic abo kugira ngo eineci box arecho kushanga kigumire cyo nibaceta electric guitar ndijo bageta bass guitar ne yanitera bass ejo kugamba bass guitar acoustic guitar electric guitar reit kushoko mu mashanyarazi dene kabonekaga electric guitar dene dio no gitera ni ni acoustic guitar shongoro cha zaburi koro ine cyo rukumanya ochitera che shongore yerembo ne kuze biro kurataho abo kuba nyenda da feeling mwoyo na mishika mje ninsimo musha ninsima eto
byonna ninsima oh abamiru ninsima oh musharaba ninsima ejo chituro kandoku chirabyonna ninsima oh abamiru. Haleluya. Hati nyenda kubuze ukazarwa n'ucumanya ukachega wasiye myaka 3. How come you know this? Me, I don't know. Hati Kantona tuzirwa bakazi. Hati anko wanje bamwita rugo Emmanuel na shwento na ari tatento. Okay. Tatento. Yes. Bamwita rugo Agwenazarwa na sho. uri kuzarwa na muzeyi ari rukungira na hata kiriyo akana yeshongoro ubwishongoro bwa Chari sinkunda bangamba rugo actors nyine bamoje wanje bata chari sinkunda bangamba amazima kumureba ekitima kiruragura hata akayija nendongo ndyo mwana nkwine mureba njye ico kintu izo bari mwe yakisigo izo bari mwe yakisigo kanaguma n'inkoto ebya dore bifasa utakumanya kandi mbimanya rero ranga kuyama yankosa nazo mu kanisa burira nashanga ibiryo mu kanisa ntebu nabigwaho mu kanisa mpaka rasa ubuzira myaka aho bushanga mu kanisa umushanga mu kanisa kandi mu myaka 12 aho 12 aho ndabishanga uko nabishanga mu kanisa mpaka nintekwa mbyega nabyegwa kanisa nabishangire mu Keri Church of Uganda nanka Chihumuro Church of Uganda eri nankeji Chenjojo cha Rusozi Kirinda nashanga yenanga nagira ntirekeje ntekwa njegeje abatanzira rukundiri hati Chenjojo turi Chenjojo nashanga yenanga najega nashanga yenankeje gitezezeze nazega narugayo naza kabare kankareso nizinga wabishango mminyeto nabishango mminyeto wajeninge mminyeto okay then naza nankeje kabare kunaza kabare mu Trinity College kandi nshomerayo nazo na reba lift up babyina bakubitera aba lift up abashongo ruhangishite ruhango mwana ruhango boyo ori kwera haleluya takushaba omoyo ori kwera shumoije nitumanya kutuya bana bawe aimukama hotebe nabitera we have to sit at them and go back to batiro mu rugendo rw'amano rw'ikere cyometse aba lift up nabitera anuko nabanjya urahanga yatanga kumpe byishongore byanje ni kusima dene muhero ebeneza nahaniwe nanye nafuna y'ikidongo kimwe y'munywani wankanye ne munywani wanje bamweta Kabanza David aryaho aho nankeje gwakakoba yambaye ikidongo cyo kubanza natere ndongoshe kama ngo gitera nyoto nakureba uri kujega ukabyiho mutogwa wo wayiga ukora mutogwa kwataho kumano mukopwa mukani mfuno muntu ari kutera pastor wanyamamweta Dr. Joel Bazira professor university aho akaine ndongo is my in-law akaine ndongo kuyabira ine ndongo naje nti muzeyi kwirito nyeje samazima yanjira ngukwata nakwata yanja ngukwata nakwata yaja ngukwata ebyasigira ruhanga ya niyo natandika ku practicing aho ebindi byaguma nibyereta nje kuvugana zitacari tente ntako wanotera kaci kanka nkene nambwe noreka mwambire abakutera byomoko mwena mureka uteyetungura abo ko gwakwata ukamuketungura no stopping aho kweka omanyangwa ikaho rukuza iwe wafuna justice natera kati wanondeba anankeja TV okareba yaba kwasire nkayibo kwataho okege nako kagite
otherwise no guma yego so niko nayegize tikuja mukazo mwishomero ngo ishomero rinyegese just nkanchireba umuntu ndeba ngo ngakwata wati nanyintera okay hatenda do re mi fa sol la ti do manyango kazkwata do ti la so fa mi re do hatitera abanzi yakushashe ngaro reba haka sentus nozimanya ni wakinga mbere entus abakiga bani bahinga okashango amezi aza amezi reba hano wa silentus kwamazire ku sentus haza amezi kwamara haguma hati ninkase ekigeri ninkase ekigeri nambwe uri kwenda kujega omaye ngwana habanza cells zibanza zafa cells zafa zamara kufa hata hashonka sekigeri ngo wakwata ibi wakwata byo noshange bigumire okase side yemo ninganeriye kasi side yemo kuchira munonga okoka boko omwene okosa plectrum akatukosa konkanyenga kamanyira beta kasika kapika ati nyoni kosa enono yanje kandi echiku okay hati nyenda muturebe waheze kwegenda ongeji ojukorise nkahi tubone tumanye ngo ebire fruitful ojihire muki tumanye ngo ino mugasho then tanzira boko amuntu teka ngo nuri yayi zoko tandika tuba utezo hata wo mzengerezi ojena notere chikomera hari chitayi chacho then mabi akatorize ka ukaba kwerera iwo katitwazota oyihire muki wakikai hati echo kubanza ekinonga inyambireho no kumanya rohanga sure kumanya rohanga azin hawe kugira ngo wari kwereza jibani mbentera antika hora kankwasa mpura kanta ho mutima nyeshongora keshonka ninsimo musharaba ninsimo echo kituro mpura kadongo kakwasa ampuro moyo wanje yakunda rohanga muno mpura nayirahiye na rohanga support jina hati nchibuhurira hina na rohanga hataguma nakoracha najati mwana we yetware mwana we zakukora mwana we endongeje mpichize Burundi endongeje mpichize za Sheraton endongeje mpichize za Nairobi Mombasa umwaka gwawe tukaturi Mombasa Arusha Tanzania Uriyeko kayo mukahereza rango ukajeta bitshendo ngeje washije mwe nekitonje kirahanga yampire nikiza kundisa mazima eno ngeje nkorire bingi natandika mu studio abanye mujasta sino konka kanyenda ko shonga keshongukana natandika studio ni yembesizeho na family yanje ubujyaho nyine family twamare myaka 10 ubushero buri kwera ubushero buri kwera abana bana amina tukubire mbwende so endongeje sana wakampunda abwendongo Ramweta Kates de Judith muhara wa bwenje aho rutoma namweno tatazara mukama komugisha babare kumva mukazi murunji umwizine ya Yesu kandi wetu wa fotyo na studio rwe biko chiyanja okay rwe biko najishipinga najita chiyanja okay hati nashanga munyine ekeshongoro cyanje ninyenda mu gita uko utero kashanga tilide mwine mukatena kuriya engineer kuchikora ninga ejo nendisho electric guitar ejeje ya solid body nebene echi tine hole tine chi ejeje nibajeta mu electric guitar it plays lead so ne leadinga terobwo busoro konkeje nibajeta rhythm guitar nebane kwa rhythm hati omwami justice nyendangu onshoborere hinabwa yegise giteji abo kwatwareba tatento shwento
rugo noho wihira kabiri kandi naho uri bazima ruyare nayo bari munonga then yo hina bakwihire hakabiri munonga nyine nishomero bano enda kwega please nongambera aza riri mobile wayenda ninkushango wawe nyegisabana nyegisaba jungu na nyegisaba bato abakazi bakuru nkiwe no shangano hino takumanya so ni wabo uri mukuru niwe nonyeta nijo wawe nikwegese ndongeje nyina yaka crash course akanga 1 week ushanga 1 week uri kubasa kutira haka ishongoroka so nyegese bingishuwari hati nabanyine cyeshongoro nga hata ngakitandika no basa kumfollowinga then tutere cyeshongoro tandika Ronda yiye echiwaye yo nyo following. Yiye. Okay. Yesu akanjirire mbabazi ninje zitakarebwaga obu yafera ngorogosa eshaga maye kashesheka nakurunda kiye wambuzabuza nakurunda yes nashango rya wow hati enyendangu otugambire omuntu yaheza kutunga lesson zezi ezwana otugambire za gita when aija I applying nkai abokuba wanyereka ngo yari kutera besi erimo rushanyarazi of course na yari yari dai wanogamba na yaza mu rushanyarazi hategere ya applying hinka nayo ne amashanyarazi wajireba je yenga kagaza nika wazuminga aho kareba hariho volume hariho na za equalizer hamwe n'eryanda ugicibita muri mu kisiko ugishoreza hariho pin it's a jack pin shoza museje ne basakora hano yatine amashanyarazi kandi yishuba ugiconnecting umunankeje mu system nabo ishuwe kora so it can still be electrified and also play waborinka beach ningo ryo mukayawe ataro mashanyarazi acoustic guitar ne bane koraje kurebeka ngo at least wafuna music everywhere you go yeah okay. Hati nabanyine concert nyenda abatezi bebyo no ijana guitar yawe je nayo applying mu the same kind of music guitar every guitar can apply anywhere. Every guitar can apply anywhere because electric guitar ne basa kutera mu leads kuleadinga acoustic guitar etera rhythm general zone ne basa kuzikora then nankeje bass guitar of course bass you need bass so every guitar ne basa kuzomu nankeje mu concert at any time at anywhere shana style zazihindukire wahindura style for example kwenda nka okashanga ukora only acoustic guitar because in work jamu today is an acoustic night shanga matera acoustic guitar zone atamba acoustic hato tubuza acoustic manya diyo ni nyenda kutebaja mu terezo zonka zone zibazibire kizibone zitere zonka ntabana abahoci ni kind of music ni taste music ni taste yawe okujengu current za quantity zonka hatushanga mako sa acoustic zonka konko bundo mwe muleta mwebindi bya nankeje burujo bunuzamenti ka saxophone urikora a complete band na bass guitar na electric guitar irikora lead muzigitarana konko mwe nubasa kuje mukare katukore acoustic night yonkayo
emitima yanyu tarishoberwa mureke kutina no kwera ricirira kankuronde emirabana munemiyaga Yesu byeja mutima nyingundi nimwe twari kutira Yesu gumiza rubasa boyine kibuzo umutima gwawe n'uburoshobe Maria muyabuza mareikati cija kubasika kitante ine mushesha marayika yamugarukamu moyo rikwera naija kukuyamba abamani cyangwa kiri kubasa kuremwa ikiriza kuyamba ekintu nije bamweta Justus Alho kandi mwana witu twakakira ko kubanza twahumura mu turagarucaha nyina ngo hatu kushokonkoro munda nahero abantu bacicengeje ahabo kuba ejendongo ne readinga omitutari mwe na munjena kumanya twagarukaha ombunyankore naba ntakashira hagiye kugira ngo nanyeshange tatentwa jine nkajukwato mu ngaro hariye byinde bite bya buri izoba ebi nakubasa kutaraho then nkagumanya advancing then nagwanya matsaka tsunga contacts ze twabantu tumwetenga okutwakwasa kumutunga akijamba bagagita katkorere bya fayo na nebindi katumure ntugaruka na Justus Alho omutezi w'ekidongo ekibarukweta acoustic guitar karinji tininjiri mwana watakarga Okankundo urenje ukamara Okankundo urenje iwe Yesu Okashashuro muhendo kumfera Golgotha Okankundo urenje nizima Mukamukankundo urenje Okankundo urenje Mukama Okankundo urenje iwe Yesu Okashashuro muhendo kumfera Golgotha Okankundo urenje ensima akatukundo burenje washenge kintu echo mama tusheme kwa turyo mu barati charite hati turi kuchikuba twasinzire twagwiraho ni omwe ni ntaho muko wito mucaro babashanga yo ejimete ari muzeyi aina nabijuku abako na ayatanchire kare kuzara ari muto hatoshanga ryo mubara we na kimutire kiri kuriya atakubijua konka Yesu yakuja umwana we otwarwo tureke Yesu niturunje nitwasanitiza indongeje konkeje ngo ndongoye chikoreki ekikube
mwana Yesu atwihire hare kandi mankamba kurura no singa no shanyo konkwasina bamwegera bwene byeshongoro nkebyo bari ku applyinga mwana wawe no mwana wawe akakusha konkita ndonge katabarura atwihire hare kandi mukamasima atwihire hare kuratarabire we tukabire tukita haleluya now nakuburuze ndomwana atandikire nkahi abo kuboka hibe washango ine shento ngena katandikira nkahira hangawana hari instrument eri nkoko bakshankeki ninga no kweyiya hati instrument waberi guitar acoustic guitar no gura acoustic guitar so ahanta okutandikira either no kugitiza nkawagitizo gireberereje batija kugita string nkeji zitreka so echo kubanza no kujigira echa kabiri ni guidance yes kugira wakwebembera ya shemeyo kuba uyino muntu wo kubanza kwereka kagira ngo ejini string yo kubanza ejini ya kabiri ejini ya kashate ejini ya kana akana kara ko kubanza ka kabiri ka kashata ka kana umuntu akugira ngo akara ka kabiri nika kwata string ya muheru akakash ako kubanza yo kubanza mutwe aha ako kubanza kara ko kubanza kakwata string kakatongana kakwate ya kabiri kakwate ya kabiri injira zindi niye kwata kamuto katongane kwata ka kabiri aha then aka ring bageta mfa yenchi ekwata aka kabiri kurgaha ka kabiri amuheru ka kabiri kurgaha muheru then akara kahera kakwata iyo kubanza so eje hagati no zitambuke number 3 number 3 na 4 ozitambuka ziguma ziri open nazo riga azo yegendesereze utagikwataho wagikwata ni discord adiya so meno ine kurebeka ngo bwara ko kugikwata efa tegambira ke bajanjire so wina pressinga cha habuyo ko kwenda kwenyine obwono then hati yaba kiji odrabyeho orakashuma orakasheneka gosh okay kabe nyenda ngo obase kugira bo wahamya gutera instruments oboreke aho uzakubasa kubatwara oboreke kizakubasa kubakorera then aha muheru nasha kutereze namba Yesu waheza kugitoti nyenda ngo tutere tugwira umutatira abana bakarieta rata bagisinda bagikoboka kuri nabakafuna inspiration there azaho yatandikira aha wajango cyo kubanza no kwaje cyo kubanza nyendo baze kuhamya kubahamya hati cyo kubanza reka manze nabazire abazire mugene umuho mugisha abana banyu reka bege talanta zabo nubo kuba mu ishomero yakugira ati nyenda kuzo mu ishomero riri mu music rebeka mwamurondera ishomero riri mu music mwana nkatoba kuronda ishomero riri mu music aza bamuzeyo umwe bakabata byitegereze bagira ngo hano yenda kuba mu yaye nenda bashija mwe nyenda kwiga music anguka nakora music so mwe nabazire mukwasa abana banyu omugurire gita okitumuka wareba yinemo ekitonche nuco kwecho mupira nuco abo kwa the end of it all nikimuriza eje mitwaro nka eje mitwara ashatu netano makumyana konkaro za miliyoni 2 arone za miliyoni 12 konkito bwo kutandikiraho emitwaro ashatu netano makumyana kandi zazo mutawo nomba nizo zirimo mutawo so omwana muhecho kutandikiraho yes so namara nimbasa kukwa nesimu yanje kugira ngo wabura onteresimu mukwereka wo kwasakura then cha kabiri no kurondo umuntu uri kubasa kwataho uri kubasa kugira iki yamuta amutandikise yamara kumutandikisa then haro kuzo mu music school ziroho ezimwezi konkati zikabire nyinja around no funo muntu just agumana akora ki na yamba ho mwana wawe mpora then finally iwo mwana oryokwe oti ichichoncho cha utachinaga gumyano kore kokwe because by the way you will ever excel in your place of talent. Yeah, true. Talent yawe aho no excelling anobo komormo that's you so mwenu rebeka mu talent yawe tiwajinaga wajigumi konga kandi rebeka mu talent yawe ti yakwita
wantegereza tiyagikozesa ebyo tiwagikozesa ebyo tiyakwita talent nekwita wena yetungura bakugambira wapi oyanga korobera abaziro tandika kutamba tambura uri kunanka wapi kandi of course cyamwe no kumanya ruhanga nakwebembera akutwaza je agira ati akwebe mu yori ko akaje otakoreche tuza kuyamba bafumu entarata tukujiha omwitaka tukiyo kajugura ni wari kubari gikwiro kazarwa washanga nkundi kuteraho kandi impura nyona akatera rero ndijo akitera ibintu byanga bya ruhanga netaranta yinabana bakumanya kweshongora nokabure zisha kari kato urakatanga kweshongora umanya ngo umwana no mweshongozi mutemwe nankejo muto mwishomero urebeke mutaranta yeye yaje neja kumutahia hare so oyiraho kugira ngo no yeshongore byeshongoro bye dino bikore se digital ine abandi tine abor kwereza ruhanga hatari kugira ngo no mu studio yo no terra yese kidongona no kandi aho kwereza ruhanga ko kanisa ko minyeto ko any other place. Yes, of course I move everywhere. I want to kuza nshanga yabana no mwishomero. I teach in schools. Yes, I think as speaker is an international school. No ndi kujesa. Which church do you go to? Ninza mu Lift Up Jesus Church. Ejije nakugambire yashobize ruhangishite wa. Atomo watse kanangeze kwisha. Tunaruga kabare. Tine branch mu Mbarara. Yeah, tine branch. So niho ndi kuba ndi kandi mukono mukamandi ndira. Nani shabangu otereze namba zawe zise. Namba yanje Yesu. Arikwenda kwega, arikwenda kupangisa, arikwenda ngo akubona umugambire. Ngeno mu inspiring yagwasa kubona. So namba yanje rondaho kandika ni 0 mushanju 5 mushanju ni 2 8 ni 5 12 umurujungu ni 0775 72 8512 tugarukire mu Nyankore wacu 0 mushanju 5 mushanju ni 2 8 ni 5 12 Kongo tera tujyo mu studio hati amazina nibakwetoha amazina nibanyeta Ariho Justice Rugo wena habwenji tutakuronde cyeshongoro ruguguma gaceshongora ni waha tukasibura batakaba ahasigara bagasigara kuturonda bakija bakakuzentana za arakeshongera atari Yesu n'abatari kwija atari Yesu n'abatari kwija atari Yesu n'abatari kwija ori kutambe nyakora atari Yesu n'abatari atari kwija atari Yesu n'abatari atari kwija atari Yesu ori kutambe barazo Yesu ndwara endwara zanje Yesu akazita akazita endwara zanje Yesu akazita endwara zanje Yesu akazita ori kutambe barazo atari Yesu n'abatari kwija Yesu n'abatari kwakira sizina Shabadi